Ankole Women Development Association. Mbarara District 13 Ankole sub-region. Kama na akanshurira natandika kibiniki. Ekibina nkatandika ngomwe okata inayika tina ba members 600 ba members rukaga. Niho twaye. Buri district ine abantu 55 ba members bitu. Konko mission tuenda turuga hari 600 shike amitware 5 y'abachara na nabashije tukakitandika kirye cy'abachara wakwagira mu field twashanga abashije n'ubu bari kubi ati twashara mu ngo twenda turwanire rights z'abakase na rights z'abachara. Ankole Women Development Minonga nitukora mediation tugarukanisa amaka gamebisi amaka ebizibu nibiretwa ki obworo hatwe kureka obworo nitwe twekora mu murimo tuzira reka tushonde 10 igana turebe ngo twayamba mukazogwe orukubi ko kumwana murana rumuzara mwagureba hariya rame yibakora yane ha message Awida tukora ki buri kwezi nsitama tushonde mitware 5 buri kwezi twashitama twashonda twagurita karyitu rikatengera tumurwa harwe twenda kombekaho rehabilitation center twenda kombekaho omwanya go kugira ngo tukasoringiremo abantu abine bizibuka tutekaho conference hall biza bagipangisa entasiyoni baretaho mawe ntuza kuba twine sosi naka yiteje ne kubera impango wale ba plan so ni yone metu kora okwe kubakuranisa kabachana ko kumwabareba bena atinganya business rate twine mu ba doctors twine mu ba lawyers twine mu abantu bamani konka kuba mutushaba government ko kuturugire ukora imirimo ejo teyoro bitine mu challenges z'ifesi tushaba government na yerugeyo emerere n'itwe abo kuba twandurwanisa oburu mu maka twenda waza kubintu oburu mu maka twaza yo kuriya ko kumwana muri abana tubine school fees waza kasoringa omuntu mukaye oshemera ngo waza kuvugamo umusigire mu bitabo by'abana umusigire mu ntandikwa hato byo kuba no gamba nawe nibakira bata nibabibona so nanisha government rero na yetu yambe twatereho umukombe ka rehabilitation center kandi nzima na n'umugenyi w'itsezo warugaha biza yatwataraho yatwamabati abandi mbwena ninsha banimwa bamawure nabandi nije mutwatereho abo kuba bikora kore byakora representing OLC Office of NRM Chairman Rakurwa Hajati na Myaro tuisha kohereza umukono umukombeka yeze bakanda kombeka nk'abachara ba Awida Ankole Women so twabaha basakoretera mabatigana yomukanye ko mwana wabo kandi meba wa Awida abahereza amatafari 10 ukono kutafuta fashi ndetse bete cyona no kwebaza ingashikirizo kufatako umukazi wena no foundation ya live
umushinga takuzara umujana yakaza kutweka n'ubwo nimenye kutweka jinda intifanana nenyena imyezi mwenda umukazi na umujana ateka umukazi w'ikajinda umukazi atarizo umwana imyezi mwenda so ihanga yemeye yamusinje bw'umukazi so kwavuga iki bintu nk'iki tukoreka okukwatana tukoreke tunguka shusho economic development umuntu we no kufayo ningo rukundi hangari ashimirwa nakireza ki umukono. That's why ONC nehe umukono ko n'abari munonga w'amabuye n'abari minyeto and ukunde kumeka 7 tutegereza mu 7 6 1 Kahira hey hey